Right Honorable Thomas Tayebwa oli omuhwezi wa speaker yagira ngo buli bwenguzi on programs za government kiresireho bworo ate turakore mwije mutwase muyambe muzeyi turyakaruraka twije twiga abariyo nibashisha izina tubakwate ho tubatwereze tubakwate mfati yahina bimwine na listi yahina bimwine za listi mujimpereze. Tayebwa yashobora kuba mwahabebembezi basisira izina rya government ahabo kuri sente z'abantu ez'umukuru w'ihanga yabaterireho kurwanisa obworo iyo mu meeting abamwe bakajyana baza kuzirya ngo baba miliyoni bazirya yababuzimwe muri rezinga mazire so tutakatwerire president witu omushango ni muza kumusazira abo kwitwaba mwabakora nawe nito tuyontumuremesa. Tayebwa yajumirira eminyeto ahabo kujoga sente na nemerimo ekiresire baguma mu bworo abinji nikijoga sente hati naza kubiha nakubaceberimu nkabasha bamasimu gimwi agaga amasimu gani mwenagi abinja gimwi ezo sente kanta zine ndi kutandika business noshango mwana anakuti tihine kinyine ari kuta ajya TikTok aine masimu ya miliyoni abantu bashaba government okubayamba ahanshonge ziri kubateganisa nka district ya Kyenjojo obwingi bw'abantu bayongire kukanya obereza bwa burakimu government ya Uganda ne planning a local government road unit to inemu when the population is more and the need for roads is increasing. Our youth ekizibu kya boda boda cyo munyoro musabe kibimono tantu kibazaho cyonka nikena amagezi agahiguru kubaza nabo abantu abakuleta pikipiki yezu bakaleka kuyahabana bayiti sente nyingi yezu kusanga pikipiki era milioni 5 nekichweka mukaga cyonko mariyo gisaswire milioni 12. Omuhwezi wa speaker arukugamba hanshonge zimwe yashobora entekateka is government eyine so president aturagirire yagira ngo district sempango nka Kyenjojo hati twani tugabura teke kujya mu district nga turebo bwinji bw'abantu turebo mpango bw'ecyane omukoro nugogumwe abantu abarukorengo mu 1018 aba National Unity Platform Erizoba barwo mu kibina cyabo baza mu National Resistance Movement mu district ya Kyenjojo Erizoba Tayebwa yasiba mu district ya Kyenjojo arukubugana habebembezi ba NRM aba boda boda abuyasiyo sente zaraganisibwe mukuru w'ihanga abashomesa hamwe n'abarwo mu kibine cya Nupu makuraga gasha kwa Justin Nyakisiki omuli Kyenjojo ahabwa Tayari West.